lokasi musala kita ini, tujuan kita adalah untuk meletakkan batu pertama Kamah Syariah Banda Aceh. Semoga dengan peletakan batu pertama ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala musala kita ini akan dapat dibangun selesai dan kita akan dapat mengisi musala kita ini dengan berjamaah setiap waktu. Si berdoa di Alhamdulillah peletakan batu pertama di Kamah Syariah Banda Aceh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darkis shaqa'i wa su'il qada'i wa sama'ati wa'ad. Allahumma inna na'udzubika min hammi wa hazni, na'udzubika min 'adli wal kasali, na'udzubika min fitnati wal fatih wa min ghalabati rijal. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin